Yuk. Ingung. Tes. Suaranya masuk nggak ya? Bentar ya. Ya stop, balik lagi. Bentar ya. Bisa tes ya. Masuk apa enggak? Tempatnya nggak masuk. Udah masuk suaranya, udah normal. Yo sob, balik lagi sama saya Agung. Di live streaming kali ini kita bakal melanjutkan Call of Duty yang kedua. Call of Duty WW2 kita sudah pernah main ya. Nanti buat teman-teman yang pengen nonton bisa cek di playlist saya ada. Untuk teman-teman yang nanti melihat ini live saya ini reportannya, terima kasih telah menonton ya. Sama teman-teman yang ngikutin live ini juga terima kasih. Kita lanjut, kita resume. Yes. Bentar. Sampai ngecek di sini sob. You know the real meaning of this only if you have been through the war. Oh, ya. Tok itu apa? Mengikuti perang apa? Sebentar, ini mukaku paling enak di mana ya? Kita taruh atas. Kita taruh pojok bawah aja ya. Okay, comrade, this way. Let's go. Sebentar ya. Kita taruh sini aja kayaknya lebih oke Bang Bro. Kita delay ya. Kemana? Oh, ke sini. Oke. Good luck, comrades. Siap. Apa ini? Mesin gun. Sergi Vorosilovov Siklov. Pasti namanya susah banget. Ngapain lewat ini ya? Ini lewat apa? Kerobong ya? Kerobong asap kah? Komunis! Gak ada. Gak dapet tadi. Weh. Santai. Mesin gun ini. Kita pakai mesin gun aja ya. Mana? Ya ampun. Udah segini, bro. Pakai ini aja. Wayak kon. Akhirnya mati loh. Mana ini? Sini dulu. Oh, udah macet tuh. Tebak-tebak loh kita. Hei, santai. Wes, amankan ya. Udah, mati semua ya. Oh, kita membunuh dari atas. Santai. Ya ampun. Pas reload. Salah.
kesalahan ya. Harusnya kita itu reload dulu sebelum nembak. Reload dulu. Daripada ya. Bentar. Woi, jauh itu. Woi, bom kita, Cuk. Banyak bom jatuh ya. Udah, apa kita turun apa? Oh, ke sini. Ini loh. Go, sini. Duh. Teman sendiri ya. Sorry. Nggak tahu, tak kira itu musuh. Ada temen. Kan biasa anak bung ini Udah mati semua ya. Gak ada. Tinggal semua. Wah. Oh, enggak. Weh, bom. Wah, ya. Oh, itu ada orang. Oh, yang tadi ya. Wah ya, kita ditembak-tembak dari ini apa ini? Oh nggak bisa ya? Bisa Cuk? Apa ini Cuk? Kita explore. Dora the Explorer. Bentar lah, kita explore dulu. Apa ada senjata apa gimana? Sana sih. Ya udahlah, nggak ada. Oh ini ada ini. Kita pakai ini. Ya tak GG nih, Dok. Ayo. Secure the station house, comrades. Ayo. Lari terus. Kita lari ke sini aja. Kita muter flanking, Dok. Kita flanking, Dok. Sorry. Untung gak aku yang bunuh anjir. Oh ada di belakang.
Saya tuh bingung ya, Pak. Oh, dari sana. Perasaan sudah tak bumi hangus kan? Ya sorry. Oh, dari atas. Stop their counterattack, comrades! Stop it at all costs! We will not lose this position again! Stop counter. Germans! Southwest! Sergei, cover me while I reload! Enemy infantry! Over by the truck! Oh, kita kehabisan senjata. To the southeast! Bentar. Potato mashers, run! German grenade, move! Killed him! It's an enemy! We must Di bawah ada orang juga. It's the Germans! To the southeast! Enemy infantry! Left side! Hehe. Waduh. Look out! Enemy grenades! It's the Germans! Find some cover! Man am Boden! Kill them! Enemy infantry! Ground floor! Kill those fascists! Bom. It's the fascists! Terjadi berat api. Im Erdgeschoss! Nach! Grenade! German! To the southeast! Amoku habis. Look it up! Aku salah. Malah itu flashbang loh. Gara-gara teman sendiri ini loh. Oke, aman. Sowjetische Truppen! Im Oke. Erdgeschoss! Kuat banget loh. Mann am Boden! Germans! Southwest! Potato Mancher! Run! Kill the fascists! Potato meses. Left side! Awas, bom. Enemy infantry! Moving in from the south! Kemana? On the far side of those barrels! Over to the south! Potato Mancher! Run! Southwest! Wih. Sakit banget anjir. Behind the supply crates! To the southeast! Look out! Enemy grenade! Dah, senjata habis. Potato Masher! Run! Fascisti! Out in the open! Southwest! Senjata habis. Kunze! Potato Bananen! Waduh. Granata! Get on! Senjata habis. Waduh. Kehabisan senjata loh. Gak bisa apa-apa kalau kehabisan senjata itu. Tuh. Enemy infantry! On the first floor! Ya ampun. Tembakannya kayak gini. Ya ampun. Kemana? Enemy down! Enemy down. Vasily, the tank is to the southeast! Enemy infantry! Lihat mana ini? Right side!
Ya ampun. Southeast! Ya, senjata habis loh. Vasily! Use your sticky bomb to disable the tank to the southeast! Wah, atuh. Tolong. Ya ampun. Vasily! Basili. Southeast! Vasily! Use your sticky bomb to disable the tank to the southeast! German troops on the first floor! In the Ya itu kuat banget loh. Vasily! The tank is to the southeast! Ya ampun. Senjata apa ini? It's the fascists! On the floor! Ya, Sowjetische Truppen! kita nggak dapat senjata dari itu doang. Tuh. Vasily! Use your sticky bomb to disable the tank to the southeast! German troops on the first floor! Left side! Deckung! I'm out! Reloading! Vasily! The tank is to the southeast! Enemy infantry! On the floor! Töte die Kommunisten! Ya ampun, baru mau turun anjing. On the floor! Right side! Enemy infantry! Ground floor! Ya. Kill those fascists! Ini loh senjata tuh. Reloading! Enemy infantry! Near the train tracks! Mana? To the southeast! Bentar, saya tuh bingung mau kemana ini. Yuri! Take cover! Kemana sih? Nikolai, cover me, I'm reloading! Sana. Infantry! Near the flatbed car! To the southeast! Oh, itu loh. Kita bunuh itu. Enemy troops breaking from cover! East of our position! German troops! Near the train tracks! To the southeast! Cover me! I'm reloading! Woi. Lawan sob. Enemy infantry! Near the train tracks! To the southeast! Mati kok. German supply dump! Northeast corner of the train yard! Awas deh. Kok ono musuh iku lho. Mending aku solo karir gini aja. Machine gun MG-42! Behind the Seelenberg! East of our position! Sakit. Enemy infantry! On the side of the train! Come on! Take them out! Давай! Bom. Oh, ada mesin gun. Nggak tahu loh, itu ada mesin gun. Ini seragamnya itu sama loh. Machine gun MG-42! Behind the Seelenberg! In the bunker! Itu mesin gun gitu ya. It's the Germans! Near those boxes! In the factory! Kill those fascists!
Ada mesin gun situ. Look out! Enemy grenade! Find the supply crate on our left flank. Itu mesin gun. Sip. Kita sniper 1 kali tembak mat. Modiar pak. Ini aja nggak bisa nunggu aku. Enemy hard point east of the station house. Clear it out. Enemy infantry up on the second floor. Cut them down. Yasha, Follow me. Kamu yang follow aku. It's the fascists up on the second floor. Kecepet. Weh, tolong. Weh. Siapa ini? Ngide tuh. Santai. Cover me, kamu itu luice kok. Tentara pun. Salah, Cuk. Bener ya? Weh, ana sniper. Tolong. You poor fascist bastards came all the way here just to die, huh? Right away, товарищ! Kommunisten! Im Erdgeschoss! Hier ist eine Granate! Vladimir, get to cover! Move! Better you than me, fascist! Enemy infantry! Bottom floor! Left side! Kita kemana ini? I'm reloading! Enemy infantry! Up on the second floor! Ke sana. Oh iya. Oh itu loh. Udah tembak loh. Oh freeze anjir. Weh, tolong. Guys, Fritz! Oh, thank you call channel. Korea! Quick, cover me! I've got to reload! Enemy infantry! Up on the second floor! Right side! Kita lihat sini aja, aman. Look out! Enemy grenade! Viva! Bei mir! Kommunisten! Gelap banget loh. Wurde getroffen! Kommunisten! Oben im ersten Stock! Wah. Geschenk für dich! Sowjetische Truppen! Oben im ersten Stock! Mann am Boden! Tak kira musuh tiba-tiba berduduk gitu loh. Itu enggak ngomong apa gitu, tiba-tiba metuntung gitu, metun ngarepku. Tak kira musuh ketembak mati ya apa. Oke, langsung turun barbari. Pasukan barbar in the house yo. Enemy infantry! Behind the sandbags! To the southeast! Weh, sakit banget anjir. Weh, mesin gun ini, Cok. Behind the sandbag! To the southeast! Granata! Take cover! Oke. Ini nggak bisa nengok ya? Oh, bisa. Cut them down! Dmitri, quick! Cover me! I've got to reload!
Oke, maju. Hey Boris, wenn du mit dem Kämpfen fertig bist, schicken wir dich nach Sibirien. Follow me. Okay, I am with you. Emosi. Mana? Tetap. Well done, comrades. That should take care of them for now. No doubt they'll be back in couple of hours. Let's head to the station house. Move! Nunggu aku loh. Next mission. Belum jam 6 ya. Kita 1 jam aja kayaknya. Soalnya habis ini rehat maghriban dulu. Call channel, thank you for mampir itu apa bahasa Inggrisnya ya? For mampir. January 2nd, 1943. Surrounded on all sides by Soviet forces, the German 6th Army at Stalingrad continues to crumble in the absence of a desperately needed supply line. Many German soldiers trapped in the city, who are now literally starving and running out of ammunition, continue to fight regardless, fearing that the Soviets will execute those who attempt to surrender. The fighting amongst the firebombed ruins of the city intensifies, as thousands of Soviet infantry continue to retake Stalingrad one block at a time. Iya, kita jadi Soviet apa jadi Nazinya apa jadi Jerman sih? Soviet kayaknya. Soalnya pertama itu kita ngeledakin itu kan gedungnya Jerman itu ada lambang-lambang gini-gini itu. Kameranya mana? Ini loh. Nazi. Comrades, the fascists have recaptured several apartments along this street. Komrad, Our duty is to take back these komandan. buildings one by one and then Kenapa destroy dia the itu ammunition depot near City Hall. ngobrolnya sama kita terus gitu loh? Ada yang lebih hebat itu daripada kita. Ayo, maju. Jangan takut. Ayo, kamu dulu yang mati. Tiba-tiba suaket. Oh, ini teman ya? Dah, kita di sini aja. Menakutkan sekali perangnya. Tentara apa ini? Ya ampun, ada tank dong. Loh, gak ngapa-ngapain loh. Sembunyi sini aja, Cok. Ada tank aja. Loh, tetap mati loh. Dia lari ke sini anjir. Bodoh amat ya. Those men are all dead! This is suicide! We're next! Keep it together, brother! Vasily, our comrades might have anti-tank weapons with them! Go find out! We will cover you! Move! Loh, mati loh! Welek tadi nih anjir! Jatuh ke situ loh! Tak kirain bisa loh! Kayaknya pikir saya tuh dari sini. Those men are all dead! This is suicide! We're next! Keep it together, brother! Vasily, our comrades might have anti-tank weapons with them! Go Yo. find out! We will cover you! Move! Oh, nggak bisa. Tapi kan langsung bisa. Sorry. Muter ribet. Tolong. Salah kita. Ini kembalinya gimana ya?
Keluarnya kemana ya ini ya? Oh, ke sini ya? Oh ya, ke sini ya? Kita suruh nyari ini. Oh, ini loh. Hei, tolong! Bentar. Reload dulu. Oke. Waktunya berperang. $10.000 dari pesan. Bunuh semua kak. Malah kita yang mati. Bunuh kita yang meninggal. Terima kasih, Mai. Terima kasih sawerannya. Duh, kita ditembakin apa ya? Sakit banget loh. Sumpah sakit banget itu tadi. Oh, tank anjir. Ya nggak bisa, berarti kita lewat situ kita langsung ditembakin sama tanknya. Berarti kita lewat mana ya? Nah, kesini tuh nggak bisa kok. Kita turun dari sini nggak bisa loh. Loh, kok mati ya? Kena itu ya? Kena rodanya ya? Duh, ya ampun. Must be your peasant's luck. Vasily, well done. Now set those explosives on the back of the tank. Get out of there! Enemy infantry! By the trap! In the trap! Gimana ya? Kill them! Harusnya dari belakang. Santai bro. Kommunisten! Los doch! Wir müssen sie ausschalten! Oh, dari belakang situ bisa sob. Dari belakang bisa sob. Nah, dari belakang aja kalau gitu. Loh, ampun. Mundur loh dia. Oh, ini dari sini bisa anjir. Ya ampun. Langsung kena roda loh. Flashbang. Bentar. Kita flashbang dulu ya. Tuh kan nanti keluar asapnya kan. Nah, oke. Kan? Pakai otak, bro. I got one! It's the fascists on the first floor, left side! Harus di flashbang dulu. Cover me! I'm reloading! These buildings are back in Soviet hands, comrades! Head for that office building and clear it out! Keep moving!
Kenapa nggak tadi ya lewat sini ya? Sini aja langsung. Stay close to me! Ah! Wet! Barbar! Loh! Dari atas ada sob, sorry sob. Terlalu bersemangat ya sob ya. Kantol! Cover me! I'm reloading! Enemy grenade! Granat! Run up, Odin! Posisinya kita nggak tahu granatnya di mana soalnya. Kämpfen fertig bist, schicken wir dich nach Sibirien! Sakit! Sperrfeuermänner! Hey, du Idiot! Sorry! That's one less fascist to worry about! It's the Germans! Other side of the trap! Over to the north! Cover me! Udah mati ya? You poor fascist bastards came all the way here just to die, huh? Vasily, we have comrades down there trying to breach the German ammo depot! Fire on the German positions! Okay. And get inside! Hey, leave some for me, okay? Keep the pressure on the Germans so our men can move up to the depot! This one's for my brother! Don't let up! They won't reach the depot! This one's for Valentina! For Valentina! In the building on the left side! This is for my daughter! Father, you This is for my mother! building on the left, Vasily! Shoot through those windows! Bedrooms for my little sister, you butchers! Keep the pressure on the Germans so our men can move up to the depot! And this one's for my dog! Gitu ya? How you like it? Don't let up! They must reach the depot! Dari mana itu? Meninggal kamu, ayo! Ada tank! Mayu! Get away from the window! Move! Enemy infantry! Other side of the trap! Kill those Kita kemana ini? Vasily, let's go! Okay. Use the sticky bombs to take out that panzer! Germans! Sorry. Tak kira kamu musuh. Look out! Enemy grenade! Enemy infantry! Oh, itu tanknya, anjir. Try to be a hero, Vasily! We must find a way to attack that panzer! Iya. Siap. Kamu kok bosali ya? Loh, senjataku tank. Tolong. Be a hero, Vasily! We must find a way to attack that panzer from the south! Tanknya tadi di mana? Vasily! Take cover! East of our position!
Weh, tank sialan. On the other side of the low wall. East of our position. Mati kon, biar tak dok-dokmu. Reloading! Man aboard! Emosi saya. No mercy, This no is the mercy. biggest way to the city hall, comrades. Through here, let's go. Kemana? Oh ya udah, kamu dulu aja. Berapa ini? Oh belum ya. Lanjut. Kita tamatin ini. Oke, jam 1 ini lagi kayaknya. Ini soalnya sehat. Let's go. Oke, gas. Go, follow me. I will be right behind you, Tamatin. Achtung, werf eine Granate. Kill them! Die, Fritz! We'll throw you out in the spring! It's the fascists! Other side of the track! Up front! I'm out! They're loading! Krieger! Auf der Gaude! Sowjetische Truppen! The Germans are moving in the open! Move to the north! Mach it back up! Take it! Get on that track now! Sperrfeuer! Potato masher! Run! Awas. Enemy troops breaking from cover! Ya ampun, kok ganti rifle? Eine Granate kommt sofort! Look out, enemy grenade! Braucht Hilfe, wurde getroffen! It's the Germans! By the ditch! Over to the north! I got Go! The enemy's alive! German troops! Near those boxes! Over to the north! Enemy infantry! By the ditch! Cover me, by Machiste! Out to the open! To the northwest! Sakit ini. Eure ganze Armee ist vorbeischlägt! Potato Masher! Sowjetische Truppen! East of our position! Kita kena tembak dari mana sih? Sakit anjir. Loh, itu loh. Get the sandbags. Over to the north. Mann am Boden! Ada dua ya. Sowjetische Truppen! Okay, I am with you. Germans! Behind the streetcar! Northeast! Geht doch, ihr russischen Bastarde! Sperrfeuer! Kommunistischen Stellungen! It's the Germans! Meine Trap! Granate! Walah samping.
Mana ya? Oh, kesini ya? Lead the way, comrade! Enemy infantry! By the street! Those fascists! Ini loh, kecepet. Enemy infantry! Over by the trap! East of our position! Wih, sakit banget. Sakit banget sumpah. We'll open that door. Ini senjata kita habis, Sob. Nah, harus senjata dulu aja. Nanti konyol kita ntar. Ini apa ini? Ini satunya kita ngambil yang tadi, senjata kita tadi. Ini 35 tapi. Harusnya mending ini sih. Udah lah. Oke, go. All right, comrades, through the door. Let's clear this building. Let's go. Sepeda antik iki larang iki didol nang Indonesia. Hehe. Oh iya, kita lawan Jerman ya, tapi German soldier. First floor is clear. Mana kita? Bawah ya? Ini nggak ada apa gitu ya? Hit and seek apa yang ditembak terus nanti kita dapat apa atau apa gitu? Nggak ada. Heads Wait. up! Sniper! Sniper. Vasily, grab that sniper rifle. Oke. Good. Now wait for Pavel to get that bastard's attention. Pavel, do it. Yes, comrade. Anggi. Fourth floor, gray building. Mana? Rebuilding. Mana sih? Ngomong apa? Wih. Gimana orangnya? Grey building katanya.
Oh, itu. He's dead. Good shot, comrade. Well done, Vasily. Now let's move on. We still have to secure the rest of City Hall. On me! I will be right behind you, comrade! Nachladen! Nachladen! Wih. One shoot, one kill. Advance in their positions! In der Nähe des Brunnens! Nördlich von uns! Balik lagi anjir. Near the fountain! To the northwest! Piotr, cover me while I reload! No problem, comrade! I'm watching your back! Mana sih? Kommunisten! Bei den Vorratskisten hinter uns! Potato Masher! Run! Go! Feindliche Infanterie! Bei dem Fuß! Eine Granate! Kommt sofort! Look out, enemy grenade! Feindliche Infanterie! In der Nähe dieser Kiste! Erledigt die Russen! Ground floor is clear! Top floor clear! The building is secure, comrades! We must prepare for their counterattack! Take up defensive positions! Defensive position. Ya naik lah. Stay close to me! They're starting the attack! Here they come! Hold this position, comrades! Enemy infantry! By the Jake! Cut them down! Get some fire on those Germans! Enemy infantry! By the Jake! Over to the north! Pavel! Cover me while reloading! Machine gun! T-42! Second floor! Left building! Cover me! I'm reloading! Ich muss nachladen! Look out for basic fire! Enemy infantry! MG-42! Second floor! Left building! German grenade! Move! Enemy infantry! Near the fountain! Over to the north! Mana kita? Balik, balik. Pergi, pergi. The Germans are moving in the open! Over to the north! Potato Masher! Run! Infantry! Near the fountain! To the northwest! Stick with me! The Germans are moving an MG-42 to the front lines! Quickly, take it out! It's an MG-42! Take it out! Kita suruh kemana sih? Danger! Cover me, I'm reloading! It's an MG-42! We must stop it!
Kemana? Wah, anjir, sakit banget. Red building on the left. Approaching. Kena terus anjir. Anti-tank weapon. Loh. Wah, susah ini, Cuk. Enemy infantry. Kill those fascists. Wah, ampun. Tiba-tiba ada. Oh. Push back those fascists. The Germans are moving an MG42 to the front lines. Quickly, take it out. Enemy infantry near the fountain. All the midfield to die in the Russian front. MG42 gunner. Air. Red building on the left. Enemy infantry by the tank. Northeast. German grenade move. Okay. MG42. Red building. Vasily, find an anti-tank weapon and take it out. Mana? Vasily, another MG42 gunner is trying to deploy in the square. MG42 guy building, fourth floor. There's one less fascist to worry about. Machine gun MG42. Hey, Granata, take cover. alah, ono granat barang lo. Temen-temen ini nggak bisa ini. Alah. The Germans are moving an MG42 to the front lines. Quickly, take it out. Awas, ah. Knock it out. Come on in. It's an MG42. We must stop it. MG42, second floor, left building. Ich hab eine Shake-Grenade! German grenade! Move! Get Sperrfeuer rein! MG42, building, fourth floor! We must stop it! Tembaknya dari mana-mana lo. Enemy half-track Oh, approaching! itu tuh. Vasily, find an anti-tank weapon and take it out! Vasily, another MG42 gunner is trying to deploy in the square! Fascists out in the open! Over to the north! Gak masuk akal, masa dia granat tubuhnya sendiri. Near the fountain! Cut them down! Out they go! On me! The Germans are moving an MG42 to the front lines! Quickly, take it out! It's an MG42! Take it out! Gar nicht so schwer zu töten! Die friends will throw you out in its string! It's an MG42! Take it out! MG42! Red building, fourth floor! Weh, hei. Wih. Bingung loh. Germans! Near the fountain! Kill those fascists! Kita bingungnya tuh depan belakang nembaknya itu. Loh kan? Grey building, second floor! Fascist! Enemy half-track approaching! Vasily, find an anti-tank weapon and take it out!
Germans! The lift machine! It's an MG-42! We must stop it! Woi, mana tembaknya tuh? MG-42 gunner! Oh, itu loh. Building on the left! Fascisty! Near the fountain! Over to the north! Kemana? MG-42 rebuilding fourth floor! Astaga! Belakangnya gak ada yang lindungi loh kita. Near the fountain! Come on, take them out! Lebih susah belakangnya sebenarnya. MG-42 to the front lines! Quickly, take it out! Loh kan ada bom lagi, We anjing. must stop it! Look out! Enemy grenade! Goblok. Entol Tamatin kabeh iki. Open fire! Stay close to me! The Germans are moving an MG-42 to the front lines! Quickly, take it out! It's an MG-42! Knock it down! Killed him! It's an MG-42! We MG-42 Oh, itu atas. rebuilding fourth floor! Это Рио-де-Жанейро, fascist! MG-42 gray building fourth floor! German grenade, move! Get some fire on those Germans! Enemy half track approaching! Vasily, find an anti-tank weapon and take it out! Kommunisten! Einen Hoheitskisten! Töte die Kommunisten! Vasily, another MG-42 gunner is trying to deploy in the square! That's one less fascist woman! It's the fascists! Tar. Прикрывай меня! I'm reloading! Kita ini disuruh ngapain? It's an MG-42! Over to the north! Ya nggak tahu objektifnya apa, suruh defend apa gimana? Kill him! Stick Suruh with apa me! sih? Ayo, Enemy there! woi. Stick with me, tapi gak boleh mati. The fascists are giving up the fight! The Germans are falling back! Run, you cowards! Ha ha! Kemana kita ini? Well, fearless comrade Vasily, it looks like our numbers didn't come up today. Not yet, anyways. Suruh defend ke bawah gitu tadi maksudnya. Gak jelas kan? Congratulations, you have complete the Russian campaign. Oke sob, ternyata sudah selesai ya Russian campaign-nya. Besok kita lanjut yang next mission-nya. Misalnya oke teman-teman, terima kasih sudah menonton live streaming saya. Buat teman-teman yang nontonnya mungkin ketinggalan nonton recordnya, terima kasih juga sudah menonton. Akhir kata, happy gaming and see you sob. Bye bye.